ukuphupha izinkomo lokho kuyizinkomba zokuthi-ke wena unabantu abadala noma-ke unedlozi noma-ke unesithunywa noma-ke unemimoya. Izinkomo-ke kuyaye kushiyane-ke ukuthi-ke mawuziphupha zenzani, kusuke-ke wena uzolethelwa-ke umlayezo esigabeni sesimo sedlozi ukuthi idlozi lakho lisesigabeni lesikanjani ngaphansi kwekuhlaseleka noma wena uvaliwe noma-ke idlozi lathwebuleka noma-ke kukhona kuphanjaniselwa-ke lokukhona phezu kwesimo sedlozi noma-ke idlozi lakho lidinga-ke kusebenza noma-ke idlozi lakho lidinga-ke kulungiswa. Yilapho-ke bese-ke sesibuka-ke khona-ke ngokwemibala-ke ukuthi lezi nkomo-ke bekade-ke zinjani, zichaza inhlahla noma zichaza-ke ibhadi noma-ke kukhona into edinga ukulungiswa noma-ke kukhona simo sebantu abadala lesinokuphambana lesikhona phezu kwesimo-ke selikhaya. Kodwa nje iy'nkomo esikhathini vele esiningi uma uziphupha zisuke-ke zikhuluma. Umane-ke inkomo-ke uyiphuphe ingekho-ke into lekhona-ke lekhombisayo noma-ke lekhulumisako-ke phezu kwesimo-ke sethonga noma-ke sebantu abadala phezu kwesimo-ke sekuphila